Kana bitong di na ka mahadlok og kalag-kalag. Kay kapila na ka na ghosted. Wa nagiuso ni mo ang wakwak. Kay kada message ni mo sinzon. Pirming neglected. Wa man kod kay auto. Muna mong kasing-kasing karon haunted. Ingon nila okay ra di gwapo basta butan. Klaro anang scripted. Gwapo dato ang bungan muna ilang mga most wanted. Ay nag-usik og tagay dira magpaka-wasted. Sorry na lang bro, antos lang sa sound di man ka gifted. Naralagi na mo abot bisag simple ka nimo ma-attracted. Ay nalagi sige pamilya gwapa o nang sige sad kag kabasted. Di man na sila kabalo mo dungag pod adto lang kas no help needed. Mo na imo heart karon grabe na ka mutilated. Nagkatiguang na lang ka hapit na ma-outdated. Namtay daghang nakangay nimo. Ikaw lang gyud ang dili open-minded.